wa rasuluhu illa urur kaza yabo ntwanza nende huli hakuntu jati tamanongo zuraji na manantu retard. Okay, yababa ha ngarinji yawo harumweze temundonizo etemundoniyo ngamina temundaru hunda temunne bana ngarinji yawo na mushienro nde kaheleza baba nu wanashe pia woti malaba ngabwanashe wenza ankil ngabwanashe wafikiriyo shabanu muhitukana mwanamshe rizoya na isu tulasi wanashe wa komori malati wanashe rawazamanga walati wanashe wasomamanga komori rango utitini hatu rilo college sitolo dragwane mafundi no artine noti parce que si kantar to adieri lewo ze hosoni basi ya lafede mana kwa mwanamshe mkomori wo wengi wa hao woko shida alivani mwanamshe mwana alivi ulaka timrikawa do dragwane fundi ulaka utwalia shahani mbia kantukana fundi ya mdrage atazidungu atabamu hazini kwa tulongo hazini heza nkiliza hao shampaka wala zwa kanapeju parce que ndeli wazozi warangu hale mafundi kwa tujua usomesa parce que kwa jasoma ngiwa jasomese mana kazi msomo wako mwali kwa tushinda wenda hulu kwa tushinda basa wenti sha mwanamshe na ankli mwanamshe na mwanamme toniki wa sawa difference des sexes bai difference la bukasi ushindo jisitiri bai sha mwanamshe yankli alonyo mwanamshe na mwanamme utoka klasi nzima mwanamshe uja hundano tirana mwanamme sha alabu wanawashe sudragi wa hakone mafundi rilewe mimi ni zambo mimi tiparo uwa directeur tutola mji tidumizwa lekoli tenizango mtuje na hambu mana hindi titwali abo masi hata oparentaru tendo lekoli sono wandu wankaranje vunziani watu la mavalani watu abo tasi waje fundi ngutoangoza panguti hausiu sambe fundi tideheliyo ngono mfundi kadodrage mna shioni hantina zero banguti ngola mwanamsha kamdrage amtina zero hajandreme banguti mreme timreme ti wananaye na mwamse promotion yangu tulopora mwanamsha brishiri mana mimi mianza ntwalie nitsanza ndo trishe ede mana kandongo namba awo zini ngiswara mwankili yangu mitulomba enda hande ba siasa tikufuru wala ti wandu wasoma baindi asoma yote ende adabu na mastehi sha usiasa nangu sukumwa disodea hata leo bo wanajamu mwambanga nyimanga na azalie fanye strategia ya waswidi njelewa kaendongo tikufuriyo kabati msuja udea wahanyumba yo nziro sha umenya yo dakika oto shida umenya alafu wamtona ankli wamtona ndongo zawede zo wanajamu mrende kaiza hanyu kufuru iza hanyu udea iza hanyu pasheo na hanyu mrani kwa sheo kuna shida mpesheo bahinga mumonese an example ka mwanamshi wanawashe ni wajua wenzankini ngale mwanamshi mtumsha ni sabeni man bulanja para mshia na ndongombi hasomo tulanga mona zala tafumani ye shahari zadi amjumba wenji ka wasomo ni wajuao ngono hezi ankliza hao shani mwanamshi yazo kana ya dragewa ya titwalie ya trishe kana wasuli banso kabala donda do hamba kana mimi ntika ujahunu hata mpaka azali haro wande njoka uro ngabo udemenashe ndabaki komori bakuna uro bazali nguko ya watala 2030 ngono hata Angelina meditsuo tika klasi dimanda mimi yangu josubiti ya zambi ngono rikautwalia ngono sikarjazo ya ndongo za utrishe na mdodo ndado helwani fundi ni mra hundeni tede manenti lo helila wana wahunu wo usoma wafanya konkuru warengo hazini wana hatu walokomori paka wahelwane mafundi zoka na urauzamba mana sisi rizia nshe promotion hatu fadhali kwa wanu wajadewo tije mdori hadai sirzoe ya kana mri atwalia ya hundenoti yentilake jopwangai ngamanzo na betena ukana emndumshe wazali wolese la femme exemplaire très intelligente bai mana mndumme ako waswili vahanu asbabu de mndumshe ekamndumshe nge gorogoro emndume toka vale ka waswili vahanu ngamona example wahandu washewanju wakaya wandu ma ministry hata kwa waswili vahanu parce que wazoya nai ministre wa heze producteur ministre wa heze santé ministre tijon ngarwa wona pia mana waswaswili parce que ndosha wazoya kana sex yala yankili ya hao shangona mademoiselle première dame union africaine yahenda ni so exemple wa satina hamandai naba vile ma president wenji yabo ça veut dire que yeye mane mnduma ya wasuli yabo yankili ya he ngumwendeso yunisata lo mwanamshi azali harenge mndumshi hamnika valeur we awona kamndumshi nankli
ndumshe su zaya ndumshe su lela ndumshe su sitiri ndumshe su fanya nkili aturende sausoni yani mana kaka tushina ya diwa za ndumshe leo hani mana joka bila lazima ndumshe yakaye ewa gamzio yo parenthèse gamanzo nuone sukana gamjaru metemu yaziko namushie etemu yaziko bayonge muhimu bajanati mushiria ndro izo yakahamba ziko ngwambukana hariyo la président de libération abantu ziko halibere hindi wakomori ngamjwa fasira président en exil na wauzise kaka tujua na njeni mweleze ka uo mru ikawo ngondo harmantindwa jina eziko woi hatilwa abe harmantinda hivi nanambi enti yabehwa banga monao ye ndovini president Palestine exemple habe handahu wabehwa Tunisie yiyo mrudo liwa mrudo fanyisia sobonze na mrudo liwa wamba kenti yao na problemu yenti yao ngio janga cha urejewa nti juu wanda liberenti yao sha ziko wamba kanda liberenti nchoni diskute la mina fanye deba wamba kanda liberenti wahaja warengwa na uzigoma na zigelegele no amba barua ninge da hubi barua ni ola kana subuti abenwe bano la sahende haone tubu yahe harum o pirizongu jo pirizo ya Komori yabakinda wewe ambaka kwa jadi liberenti yiyo mdukado hamba yiyo katira doona yondu soda za wende wa liberenti mana Mustafa to ujahindi Mustafa langi na nkilo landi siasa hale ngujuo kada jufanya jaziko zikwati jebala jaduri ka diskuru ya mnyanya hamangu ngozo twati tarona ndwanzana ngevamana wala wandwanzana ngevamana mwishia bazena ba medi ngoishio hau Nyamdala Hassan ngamvano Hassan negotiateur ngoshio riri ngamushia hau eziko nyinyi ngamfikuru kabala kweli wala kaja libere yewe ya hajama na tukaza le jimbo la taifa hindi ya liberenti shaya juwe ya lomjini hawa ya tongo ulenga no tembe ya tranquillement ya jejia damba kanaye passport irengwa shantu itanti na jana wangu ngozo malada banu ya nchini yenu ni kwandu hizani passport irengwa kutina hajaniyo paske madu kazi gongwa ngojofanya jasa na hamadi urengele japa wa upashie shakuja kaja uliberenti ndia kaja liberenti yona nguja juzi wasiha ujoka wane liberation udamba kati ulowatifu we president de balinga wandu anza ma president balinga wandu wa kwanza ma president akimjonga mibani ngwanu balinga wandu anza ma president watu mwanza wafe ma president na kwa japaro ka president ebishe uloni yonda yi wabalia yema pesa wakana wakaunuka nda ye ukanda warmantinda yi boziko ensi wakaya wakaufanye an exil yao ukatika na penjuka nyomnyanyi upasha wade ko mori bago mu kamanga wantu la profiter liberté ya ma ya ko mori unje mala ujohanso abo maudu udamba kuja negocie izo chicha dorambi utukuloshe tsano ma diaspora wa hema opposition na watu namba kaukaje she ya acte uyone zankili zatu ngasfanyo hazi kayembiaze ka liberation e ulibere hindi aziza mamete ngamushia hao mtikiri mdo hadalwa ni wandu ikawo walembeleya hanzaya watu kufanya hazimanga wakauliwairesa kana peju hari wanda liberenti watu shidata wa exprime watu mayeloka watu na hata objectif watu na projet watu na hata conviction walibelilia shadoka na hari tika ujan liberenti wandu duba paren bieda ba ujoka duba paren ndo na woni nyinga nyande jibo ngamto kwamba bapale haulawa gazo haulawa kabati mahakama enga mpuso asati na ndo haulawa mjumla bakabati mahakama na bo mjoka kabati mahakama yensi hatu identi ilo arma amani bani solo shamba kana hari president de la libération u libere hindi amanzo njuwe mumuzi se isho ya libere we haja Komori hafanya bayi azalingu baki wanzao watu hanza ngutimize projet bakartuona wakarira nazali kartuona mbiya jarambia projet
Kartona mriarambia yalifanya convention. Kartona mriarbelapla. Shawanti pia hani mriaja yabo. Wajua jihubilie. Ngono, shakabati ya kahuja. Ya jaones. Himo na mshi hamada mi. Ya jibieza kemdu mshari hazaya. Haringula mbo fani haula wati jindo bia ulata. Ibara nyinyi. Kweli matonu kamtudowana kamtudoisha sambani azali. Ye mwikia. Mwishia. Ye mwono. Ye wana waula wa Ufaransa hunu. Boma na mshi hamada miwamba uzaya. Ye wala kwa jezo la nuwazazi wa Komori. Kanga mboka wala kwa uzabange. Nga watuka uzabange. Nga bal perdu. Ye mfanya. Ne mwone moto umarabu wola. Ye Faransa ili ndumuha. Harmadekika. Ye nyi wa Komori mparufanya. Dia mashuhuri. Dia mafilisani. Dia mafilisani. Shato anahani mwatoa fidia. Ntije mdoramba ndrabo. Ledaba abo salatu dini mzazaho kajosu butia jebanu ya rongowe. Wala mzazaho yetamada mipara miya tausenu hatu ikoni. Gami pari kenziem. Ndapale mzazaho jenfanye dibana minae. Kakweli mzazaho ye mzazi. Hawaka mzazaho ndosu butaji prese tochengweni hamadami. Mwambie yaji. Kambwe hanyu nga mlongodi ya wandu banu. Tiso mwa hizibul bahari ngejowa na nanyi. Bahimda sikewa nunda chamba ngude ya mundu. Kartina hajaneze kufuruzani. Mde azali hawa suida avance. L'an 2030, emergence inge chanziani, sari idungu ngarendao. Renge autoroute, tu les rozahani. De bile nga monao, tiyo. De autoroute. Kabati ya tuhiba, ngwahiba upia mabuiza shonga yao. Shasi ngalanza mrulo na projet, ujuende senti. Ujuangalie nti. El Mahamudu, wana wandu, nana ulo mzazaho. Wana wandu, nana ulo mwana mshaho. Wana wandu, ulo mtu mshaho. Shambini. Mimi. Namba mjulanga mjulwa. Bahina mbazizi hanya zahani. Zubazu kabati mdule na jana kufuru. Yo kabati mnasujogu ya mdu. Mwamba mtoiza ankili zahanyu. Mrento ulaba mwinji. Ngono, zambu ane Kuruani. Afala yankiluna. Eba nunyikanyankili. Eba nunyikanyankili wa Komori. Malela madaba. Naziwa. Mle hata mzileze mba. Mjohe banu mda manga mdia wandu. Kutona haya. Ni mwana mishi. Unijibu. Politiquement. Unijibu. Uniconvaincu. Uneleze. Shati kata waluda mango deo dabadab. Gabu dabada na mtata haya jana wa duniani. Okay. Tikaza yabu. Ngamanzo nielezo kana. Faransa. Abahanga mjo. Sasi onesa yabu kana. Sisi huramba azali ngwendo. Azali ngwendo. Kana ngamona bushini wala wawenji. Bushini wawenji. Rene mnanti wa 800,000 person wa Komori. No, President Bushini yairenge direct. Fadhali ka Komori. Nkafikiru kana azali ngotoka ujadu kansi ya damba kangodo tuze mturu dahu. Ye projet ya emergency ngendao. L'an 2019, mabayero akapare, ye play fanyiwa, hafanye play yahe, nguyende eso. Garjo wasile niyo. Ba wala ya matibala tsindanyi. Wala ya matibala Mungu. Nyeze Mungu ngusikiniyo Komori ngwanzo mnujo fanyi. Eze pare, nika mzamba bo mziwana. Ba mdamba ndongoti pare. Hai. Ngabo mandiringa mjoko fanya je mwahusi. Ngabo developma de payo kajika kabati pare. Ndongo pare. Na maji, na mwenje, umonje tauja, na mfanyeze bizinesi, na mbweza entreprise, na mfanye jasha mtikentu kana, azia hanyu, nga mtowanza mkenti yabo, mdode ya wandu. Ni mwambaka nga ni maopozisyon. Na mrambiye, izo maroha mjembali. Ngono, na mrambiye, izo mabali ya mnje. Ngono, Riri, t'inquiète pas. Je suis femme qui connaît. J'ai confiance en Azali. Azali la lotilu handani. Rimhanti ngwa mhanti abo handani. Hamhanti kadabli. Misi lunga zalangu 1999. Nja paro change. Nja paro change parce que tu dois kana ola mndu. Ndi hakanti 10 ans hakau. Kanti yafikiria ile ajukane se Komori. C'est pas pour rien Mwenyezi Mungu yamrejeza. Parce que mwaneja muyekafanya ndongo uitsonizo Mwenyezi Mungu yanzao. Yema president wakabo yakanankili amali swalihi. Mwenyezi Mungu kamfanya. Kajatimizi ye projet tukaba Komori ngasiule sha Mwenyezi Mungu amba yensi yinu kefanisiwa. Nina roho bibu wa Komori, nina nyambi. Hazahani mtoso mahitima mtongamize Komori la hata. Rasi, ruana hatu, ruajuka japaro na njema za hensila.
ba indongo ti de président endongo da sisi ma peuple zola la filisa mashuhuli point barre ba hiti shiatu wa mfumbuni juza kaurongo wati suive mimi le salimu mimi kanga mi président gamjo sisa intsohole gamjo sisesima intsohole unande lujoka wisisa ba ta faransa dunia lantole ngalula 30 euro na 40 euro na 50 euro ba hile leze lukomolo joka sentsohole do fa 7500 dabo joka poandondo wale ntsohole nje mvune kekibili la douane hau mwana ikli awe commerçant ngoda hule ntole ahe ya ide douane ya ibahize uje wa president uje wisise Hunu wanu ndaka sima lada. Yesima. Inu ngojo kawisisaje. Ngojo kanda warenge ye volcan. Ele zaha. Urenge ma jeune walo iho. Ne ma ingénieur ne ma chinois. Njemdo fanye sima sur place. Unelezi. Shakula kananga mjosisa shingo. Ngamjosisa nsohole. Ngojo kawisisaje. Namrambie plan. Ne ma pesa mlona yo. Ne projet mloni yo. No andu walubonze watuko msaidiani mjembale mfanyaji azizo. Ngwaunda hu. Tulisha katiba ndambi andu minyanya. Ya ndrabo. Yokanali ngoto kwa sisantole na sima. Na zuma. Nyuma komole nyima bizarre. Zitwa biazaha nizoti jizo hama hindini. Nika mjisho mwanzao. Nika kamtuwana hatamba nube ya mwafilisani. Shahale ngoto na mbunge Faransa akantika na peju ngwandoezahe ngwaona mbali wolo orengeze malizila wafanya association wakotize ondwa entreprise komori wato shomera komori ngwarenga hule bondiki warenge mercenary hari ngwandwa to yazali eka mumto na munandi eka mumto yojoka ujango joka jarabe ndo hindi eka mdu votewa hankli eka mdu votewa hasiasa eka mdu votewa hamji baishuma hajoka presida Kamru voto hawandu ushumajo ka presida. Bamono mjoikoni pia ni bambao. Imwemilia. Noka japaro hundra. Bahimti jemdoro ni sama foto. Ya ukana. Leo kikia ukana wandu nyumazaha. Leo mwenyibaraka kana wandu mvuni. No. Ganzo mwalinzu wani ngazija. Mrones waneja muwao. Mrande ze fikireza hanyu. Mwone kanga mjoshinda. Muri convaincu si peuple. Rango mwa juwakana pendant 5 ans mwa jusa janaza. Samahani banga minanko washanto kanzenje ntimize miadi. Pendant 5 ans mwaniso jusa janaza. Mwaniso ambaza lina lawe. Mwaniso ambaga mumrema mjoka mjipanga. Ndenge mapesa yao. Mnyabali ya mwende komori mde mbwezi entreprise mkonveko anadamu. Chaka mdojo muyarenge barufunda mba félicitations suferesha wahenda ema na tumdunga hinji bade nyibwa mtozi bui na mwende mana mtoenda hindi buda ula haki basa adamba kana wa bloke waji farosha mbia blokewa na ngwana nyiba kutuiliba ngojoro wonze ekangwa na telefoni kutuiliba ngojo bloke epis yabo atakujakane mapesa hebiede mana ba blokewa mutije mulitia msokso sebalemewa Singa lidunga wazali, basi nga njoma endeleo, pari ya ikoni nefanywa, shele maulu ya prezida, mkenya, wea haja, azali hatombalia, haja ikona, bango juka jarondi ele koli. Bainga lindua ikoni wende hende hata hakazwa zina, eba la mbando vile zina laira mkaza ikoni. Bako, hakazwa bako. Ngono, hakazwa bako, ikoni. Alafu leo mtije mdora ndio kana hari ngabandu wajuko balia ndongo waji kamjana ka komori huwa rikalma hindi rikalma G 7 rija G 8 abanga si G 20 ya tia signature G 20 do na mnandi bemala ba madi ama position wato ujua tato na akili wato wini sashanganya kufunga mjodi ya wandu hizo zukazulwa dukani upamrushe ukazulwa dukani udeya hizo kazulwa dukani shanga nzo mje murinike yatie signature ya G20 yatie signature ya G20 azali asumani ibaki tarehe ngoro ibaki tarehe ye manda ya president union africaine gejo isa février et de mana base vote zilora janvier chasi no je kazilora tijibala mars tiji parce que kaja chishinda
Mundu afanye siasa ya tena he president ujoka huja ya mredi. Sha imbabi yakaya hafanya ndongo zinji. Yende Komori ndongo idharau. Ngejulwao. Ijula hisala kantu. Ngejula he president nyo. Na leka bidi kende Kenya afanye strategia hata ija Komori leo. Hawani date ijeve ija Komori. Yala mwana Afrika. Ngon. Yeri kanda. Anafrika abahangwa usoni ngwa julwao. Wabina mtoka yabo. Mtodo bila mwamba pale gazon gazon to uba wajana mwamba ngamonjo mahakama ngampuwao tena pozolani ile ya wale wotena ngampuwa pozolani nje mnamba kana wakabati mahakama na nyinde muwapu wao onda ulwawa mrenzi zirabweza hanyu no nafikwa hanyu no majakala hanyu mnamba kana zali wangu fanyo hili mu ina majinio president anyinyi madama fundi pia nyi wagangi yebo mbaka mtu mwanza mwarumamvu ukilata ugangika mjauruma muhurumia shai mwenza mvu mungu hamba ngu kwenti atimize projet emergence la mimi ngamuisutene jusqu'au bout ngajua sulino eka mwa benzi biiznillah eko moringa jo haju wana hatungwa jona njema wajungwa jona njema ngalijoka na maji ngalijoka na mwenje ngalijoka na pale wantu pia ngachodo cha Komoro fanya ze change eka mngwa benzi ba hizo dizoranzao hizo dizoranzao shaka twanza msaka ba hiwa unalokana dezelekoli hizo tizazali waeche ananyi mnaizele koli mrengezele koli pia mwa privé ukabati onda kadwenda primaire kabati onda kadwenda ndi pia ukaenda na mwaze privé demana mwadaza mto manifeste demana mwadaza watu urongowa wanangwa somao tiri hadai ya lopitali demana mwadaza tena lopitali ya hatu umono juizi nga wanazioni wenji warangwa onda wasome wajobu wenji wajarumi yao sheha munloni yao razida wanzoende ya wotena yende ya hibe pasima ya hibe mirkukuramu ya bane nzahe arazida ishisha mwanti yabo madoktoru ekalo pitali waha wojo arengeze materiali pia ze scaneri ze tijindini ze radio izo pia wondo acharma privé wado pwandwe zitwa na bala wancha madoktoru wo l'hôpital na wodo ka suivi alafu namba l'hôpital ketina jao na ndo amenya hateze fili za homo njezo urengwa hate mishana ya urengwa nenda sima pepe azali ato mapesa mangabi almwenzi ufikirize robe zila enero hunu zo tulanwe autoroute laka zo tulani mahala ça coûte combien le robin zipana comme lizo kazjaka ya rangu ndizo zifanyiwa wo pia zikazi la wazali ngwanzo zilata pepe pia yazifanye bahina limbe nafasi yatimize projet ya onde Komori baka batu joja wajaleke alekezi noti pia ngamtongwenda mbio mje yabo mje mfako mrenge manaka jaona mru wa siasa ya jarambia projet yafanya convection ya rambia ndongo shado kana azalina lawe musamda homa ngarongo ngartamba zao paske wantu cha inti nusu cha rinda malaba rinda marobo walenge malaba wahanti banongo atunguliza baba no ifondo lezo na jamu kama ngabwana jamu yankilino ndani kwa hizani waluko jani kwa sawa ngabwana jamu wakantukana ekawa haya bwade ya mndu ila siasa halingo dakesa boya dia azali hiyo siasa halingo do madamu azali hiyo siasa naendelea baize kufuruza nyuso za mtongeza wasilio mana mfunye macho hakufuru bayale mengo do ne projet ya gani ye projet maidali ya hindi lango usiku wali sojusa jana zana usoma hitima hata leo bahimdo amba kana hali ngatuka fanya soulèvement ya populaire ya hindi population ndaibe joka ujuha nje magro sana mdengele jibo mdamba abujuha ulwawa kabati mahakama Fatima leo serikali ngarengo dhamana hayo aini ujofa bongo jofa mbuhu yinu ntilo na serikali benge mimi ndena kayabo bai hata zema journalisti wala bina wagala pia kicho ibaya parce que wala doacha misajaja harumwenti journalisti hani ndongo ikatito hamba wona ndongo mroko hamba wona ndongo mria to hamba benge hani ndongo mru hamba
ma journaliste wa Faransa wa johambe zijiru Palestine no kwa tuhambe zijiru Palestine parce que hani ndongo mbuka tuhamba shahani mrujo kanemba bombo ya telefone dotoja yabo yameba lange journaliste baza s'il vous plaît ziba ye mafiti yao ba ula tamsa jajar mwenti hani mrujo afanya journaliste na onese diplome ya hini mala ya soma ba wa soma kana journaliste ngabo kufanya redacteur ngabo wala ko filme ngabo wala ko corrige ngabo ko jawa zamba shahini mtuka suja wala jamba balinge na nyandaji cha ubeidi ya jake ya wale ngwanzo ya ministre de la justice hariyo la journaliste hariyo ndali wani kiki hariyo la journaliste hariyo ndali kamrans baka kufuru bana kama mimi journaliste kalo twamba na bomambo wana tuhujibu bokinana wana ngwasomao manazele kol privé ngizo yabo mtiri hadaye mtuje mrenga jimbo mramba ndabo bange kwa tusoma wajodubo parenu ambe wana kwa tusoma muri kambali wana ngwasomao ndro nibake privé public kaya wako jojo henda wao ndo nda ibeze la kire arme public wa ibeze sitilo wa ibeze ndu wa bya arme privé za hao wa hibe akaze preuve wanuko na zona hao baika basi joda some arme public ngono ngwasoma pia na mdena mwadandwa jina bali sisi wako mori hamadanyi bali si wenshi komori bali singaro nazi biroko mori Madi wadoro ngami banu Muhammad Abdu pia timsalimuni Madi Nasruddin makalima namba wao bom Madi Nasruddin yalingana nami mana mimi ngambimiswe haki ngamambo ya haki mimi tinadunga makalima ya wantu ambakana na dore hitwa tinadunga makalima ndo ambakana na mwendemwa wane tinandana na makalima kana na mwato weroho tinadunga makana minjaona mungu ya janeleza na jomdunga unambie hawa unabi yao nijibu tunifanye deba na mimi nawe tuwavite hani lota yari anzo deba politiko naje banga mjomoleshi tutakufuru tutaudeya bali ujondenga mjomdeya badika katina mzezahe hani undelenga mjomdeya kadika katina mwanamshwahe mbabiona minadaze ngojotere kaburini ndi anlinde zo kufuru njo zamba bali so tipesi na kufuru shaba ngaramba politique ntimelange politique na kufuru bazo kasulunga na bahanu hata arwanti hata hunu arwanti wone sondele bahiba la wala loma opposition wala dwako komante wamba wala dwako critique ngono wamba batusinsira mbakatima opposition bamwe ziriwono rirambua sisa la politique shatulo kana ngujode mndu ngono tuvaga ngujoketi banudode ya wamba yo politique Ndonji andongu ni mwamba yo politiki. Yo ti politiki. Politiki tindiyo. Mimi nizambao mimi ngamjuro. Kako mwari ngabozenda ngabozitohenda. Na inga nombo mguzisi badilihe kamgu abenze. Ngono, shizo kazi nacho badiliha lewo. Komori nenge dependasi mahaminga. 47 ans. Na munandi eze nungoza badili ya balata leo mwanzozi badilihe. Haruma usiku zima ifaranta mi undwa mahaminga. Yundwa nimba hata leo ya wasulibana ya Faransa yako moliani mparo yunda ndongo mba diaspora mkubali wanda wakanyima diaspora biro nda ndo nyo diaspora representant ndo biro mwa diaspora hunu na munandi yebasi johenda hata dura de vote msoniyo yabo ndongo mliko chamreleza mrambe ndongo hindi ngamreleza mrambe ndongo hindi Sikata bunikanga kufuru ngamjonja abo mdole ya wandu yabo ba yedi mwani ruja yabo ili muyakufuru shaka mnoshina mwajabani bona mbandongo nisodunga na nzia ona mbetojiba unelezeza haho izo ufikiriyo izo anzo ujondo arumi armenti izo ajonze ntiyende shabona damba pale hafu gazo hafu ingabo ya tufa ngabo tojovu
baja talote nanga mpoa wa sound wa hafe yabwene we listing ejo kande na mkelele jimbo be listing ejo kande tena kwezo ndizo mwanzao yeye siasa ni soruda yabo siasa ni tia ulekeza siasa ni ya umenya basi ka ujaba nuleo ndondongoze wana umahangu wana hangu wa mjini Ikoni tunafanya video juzi wamba ukana kepaleke jatilwa yabo watijondo epaletiwa kwa jafanya video wadazezi baya bango jole chingwa hezao gazo iyo siasa iyo ti siasa gazo walanda ni wa Ikoni wani de mwakajala hahe muriki hambali ngamjao wanda kwa hospitali za halila mjona mahakama mashtaki shamde mretireze dossier mtawa mujida za mahati zisambwa bahema laba wa Facebook ma journaliste wa Facebook ma avocat wa Facebook makufuru wa Facebook wanaweza twabiandi wa Facebook waje banu wajalo kilo mhadani bani mfikirika hizo kweli mimi Ikoni 100% gazo wala mwana jamana shaheli mreklameo tideheli sisi ruonauze ndongo katide za lazimu zibire zote lizo lazimu mwambe tidizo mwambao fakimraja abenga muhono bantu ngami vanu fata bwana wono ngasibanu ngari wanili yao ye haki ya mkomoro ni fasira siasa ni fasira politique ngono bahinga mzoni mwambi onukana nyinyi hado jwado rumila diaspora ngambe mwafanya kamtina droit de vote kamna uvote ngon kamtina biro hunu kamtu considerewa vanu hata leo kamjarwa biye mwende na mwamba ilande nchi hanyu yawo na mdaze msenisho mwando mafanye mbaiza hazi mwesezano mbe majaya nduseme za mapupeli mwimije Mungu ekaza alia mtini anepare mjongra njamwe ndo hanyu ekama jia ende Komori mwagile mwaele mbaleze malizanyo ndo ala mwafanyezi anda za hanyu na mde mwabweze societe lingohi mbweze entreprise lingohi ngono na mimi nga mwanzo nesherize presida ni mwambie ukana wana hatu rawaza ya manga wako ajazo ya uhiba wako tujua fasi wa uhiba wao urengwa hakonkuru wafanya hazi waliwa mshahara wa staki watoposhoni hao wao ndo kabidi ndo kwa example wanwe Komori wafanya hazi Komori shaya sidolengo wala wazoya ugulazo kana pejune mabwizi wala na wasomesio wanwalo hunu wawambi yokana no usomo bomana mshahangu rumia ankli yaho fanya hazi usikubali urumilwa ngono shano afunda mandu wahiba yondo katukaide boko yoneze ngozi boko mwa langu bala 1975 jusqu'à aujourd'hui rango sukuila hata leo ze pare ngazi joti wa bange mahajana nartoka na morizi wone narkane moroneze njema bahena ndongozo wakata hazo haini ndongozo wakati wa hazo bahema opposition wadojo wadamba kana wado wa mwonda haini ngono jana mwatishira mwafandongo fadhalika leo mwanza muitinzera ejaba fadhalika wala la jifia azani ngwendo mwanza kamjanza ngamjoka yabo mama dola hairotso na ndo ndona ngina ehunu mamengo mine yajoka development ha production shenda ba mefanasi ya haze nyumba haja za Ikoni rengeze mali hanika wandu hado cheza no chuza wodo mwanzo mumtedeze leo sikafikiri leo ngamjamba bina mamadi ngamafunga mbonzi pia mware bala mrenge majeni muhebo juu mrumienti mrumiankili yahan shanja ishaka moto wa 20 na 30 ngudungo mamadi wadi ngoni oni vale monde ede mano wana hatu wato jodungaze politiki za Komori za hanyu hizo ngarchonga nganizo sirizijuwao wana hatu wasomo pia walioenda Komori na waza dia jicho waringa be Komori na develop Komori ngoma ore ngofanywa hazima ore pia na Mfaransa hawatungua harungwa na hatu ya Komori wanene nationality France wasomo duana hatu wa Komori
na wala maore na ngazi jayo wazima ema nazalia tonongo wana wao ya negotiate ene mfaransa hindi yamba kadoni kwa na wao jabanu oja ufanya hazi ni waliba none so na nyawo ya ufanya hazi no development yangu ndi shamfaransa yarenga wa behemawe miuzambo mimi ngami bien place ya utemwanyi mwana hangu wosi jwanzake banunge Komori mfanyazi Komori timbalia hende Komori yendi awone Komori haonana na president hamwabwa msomo ya soma hamonese elimu ya hahe chef de projet digital a master 2 azali hamba wanderu wataha wodu watoto hamanda wanu leo wajua basi wawenti bahi hamba ndaone Shahiani wakati huo Shahiani hakao post bahi Shahiani limonekana bunjiliwa sese bandu amba azali ndongoti azali ndongoda wala wahanti wala ministry wala pia wala ndo ajali mwaenti azali katujwe zirende hao hata leo njambi azali hadisi hiyo gamzambo bana Shahiani tibule wala mremeka la mayatolwa yabo raha Shahiani kajani karandevu timdume ya usamu muikoni ya mwambia nchashe randevu na mwambia hadisi kanga sina wana wasoma wajemba connexion ya Komori hani sambranda Komori tungonga mizamali connexion 10,000 francs 20,000 francs 20,000 francs mrengo wana wao waje developer Komori no ngwanzo wala jodo hibada nao ngwanzo wala wajodo afira ngwanzo wala jodo wala zabu kana peju shaka twanza ndo joja development kajani renga ngenje ni mwambie hadisi sida zati media Mungu tambie mwana kana on va faire comment maintenant maman t'inquiète pas j'ai mes diplômes je vais travailler ailleurs tama d'accord t'inquiète mwana wange naho atakajoja hunu hapo studio haparo ange chef nge cadre Mayotte il gagne bien sa vie alhamdulillah alafu wana maudunga mtu kanja mwambie kana wana hatu walohunu kwa tucha Komori wana hatu watucha walende watu cha development ndai nani kamna waliba nani kamna warenga kamna waishilia shanga mjoja mwa tortira mwenzani wakawa mzee wa hibao watoto kili wa hibaa mandani alafu yode message na kanzani pase yabole wo ngamfikiri hama ntwanza ni home haku manati homo hata hale alafu ntwamba nabo zindongosa zichanziro ono wakomorinde zilawi zo za hamba angalia moto wola mbeni literere ula moto mchankiri yende hakuwala itubwi mwekeza aba harambua harejehi hamba ngudungo lihe yao parce que o majeni wao angamizi wao ula moto mchankiri yankilila ila kasu diktewa yankilila katsu dikitewa nimba mndu sheila ngwambwa yankili yahe alafu hizo mimi njakoja banuli onje na bindongo zinji sikanje na beza ziko kaziko kajaja lipere ndongo zigwa to bala mnyanya zigwa bala nrabo halimwa ukakana peju hajangwa nzo mahala ya kenti hajangu jujitokana kajali bere Komori president ulibere hindi bamdo kajali bere atajosa bonzo bonti ngamjua boziko ye mfaransa mkao unufanya bunjilo Marseille mfanya bunjilo Paris mwamba hindi mwamba ka azalika tina wandu azalika twanziwa d'accord faransa mwambia ni hindi hamambia nukana nge na mwende mwalibere population mfanye soulèvement niwoneka kweli banu kweli azalika twanziwa banu watujwa kama na Faransa wangu waonao malapenga mu ambassade ngwa waonao za ambassade zope ngwa waonao mashuhuri myafanya wahani siku mtongo chapa feva Komori kabati guerre Komori ngabo mastere waone ze michingi azali afanyao ya shangirwano andu pia gawa Faransa kamjiko jamu mwelezeje alifu wahenda ufanya usuleve hindi ufanya ndongo hindi yabwe Faransa ngutohona daba Faransa ngumono ni daba aganya azali ede mana kajandenda ndongo kajanfano ufanya hindi wa unao daba yo kwanza ufanya ndongo hindi kwanza ni mtu mwana ni malaba Dieu le président libération ya kohenda Armanti d'ailleurs kuja Karmanti
Shauka Faransa ukansi. Eti ndaibi wakai. Wakaufanya siasa. Le kungumanya ndali bila hukubali. Sindai bila hukubali la hurenga. Ntole example panu jona bia bweziku. Unijibu leo. Le kungumanya la hukubali. Nensi wahenda. Wakaufanya siasa ho hiho. Wakaukubali wa uje kwa mori. Uje ulibere. Halele mama. Na jaliko. Balati deheri. Faransa mutomuna ni wajinga. Kamna wasuli bahanu. Mana ula bahanu ngo mwinji. Wajahunu watu kufanya mapostor. Wehima. Wado kuja mwona jana. Hakautoa diskuru ala halele waka mdu mbabana mdu mzaze. Yembabahe yabo juu. Akayabu hata wazamwana. Hizo ndizo ziko ya kaufanya jana. Ngono. Hizo ndizo ziko ya kaufanya jana. Hali waka mdu mbabana mdu mzaze. Mbabahe yabo juu. Waya domine mzaze. Lemane mzaze wola yakawa namba minje kaujahunu njeni baki banu hata bafaina haulawa tijindo bimzaze nazaya mimza ujoka kuzaya kujoka kuzawa mitwani mrume lazimu uzai ngono mimzaze nazaya alafu tikajenjeni baki banu hata paka azali aroha mwane hizo silizo na kaumlindani himida Mungu Kartu andu wa diskuru wa baba itona mana. Na maposteur. Jabala ujofanya posteur. Nje muhime. Ndaba kaja mi presida liberasi. Mado katula tifu presida wa liberasi. Tifude. Washile. Wazi. Mchonlise ni vakinile. Bamilanderema. Haunlise putututulini wawe. Unamba nungo stohamu. Unaambia hizo fadi kazambwa. Kalfude. Hali mahali nga muhambiyo. Nga ujo wasilida sina azali. Mjufumuo nda wabwa hali mahali. Mjufumuo nda wabwa dabela maji. Ndio ukana ankili hizo tilizwa John Jibu. Nchono neso starabu wao. Nchono nese. Baminga mwone so starabu hangu. Tihimi banuga murongozo. Wala njahu para. Na ujua huja. Nde telefona hangu. Njawa invite. Njawosha invitation. Ujoke wanudo nyano hila. Bodabela maji. Bomjufumuo. Kanankili. Bohali mahali. Amuhambiyo. Kawa manamusha madami ulona mabele. Be hangu tanu. Ncho. Unole selwa hamsa. Bamiti hamsa. Chanjanu hamse. Bati hamsa. Mimzaze nazaya. Woneze example na unisa yabo pia. Shati danywa hema la. Baringa mjoja mwamde wandu. Isikala nzo kufuru. Kufuru chukazula jikwani. Kanda midabu. Nga mudabu la hutendea. Wamzu josubu tuendea. Mima rengo niko unjia kamba josubu timwende. Nkazo mdunge mje mrongowe. Kamba josubu timuhemise. Wandu wa ili mrongowe. Kwa tina zohamba. Kwa tina zorenda. Azawa runga njoba nuwadeye. Ngama mtujo jaude. Wallahi. Mwese su. Wamamido uwawa hiva shalewo. Akiba. Hai. Shiwa naringwa jikocha dode ya wandu. Nuamba kanaringwa dode wandu. Wamba mdu mshe. Tame lebelela hangu talinu. Mimdu mshe wangu. Ncho. Unonese ankile aho. Unoneseshe kozesha hangu. Unoneseshe kozesha hangu. Unambeli wa lela. Nuambeli na lela. Unambeli wa somesa. Nambeli na somesa. Baba mzaze, mzaze bahi, nga mikoko. Mikoko na wajuhu. Nga mwana directeur inu andu wajuhu ndo akaonika pale wajandekezi ze ye pied. Pourquoi tu vas faire le direct? Attends, on va te donner le pied là. Tu vas faire le direct. Wan, wandu wajuhu. Gendo joka jambe unambe ndongo hindi. Wambe ndongo hindi. Ndufumo mwana jamu. Ndujina dada na balaka tidaba. Mdajina ndia mjufumuo na mdakati mjufumuo. Mdajina ndia mtulivu na mdakati mtulivu. Mdajina na abala. Ilani yankili ya hunde fanyo hazi. Na uyanshi. Ya population iloko moringa dans le calme. Tranquille. Wasa rambwe ma politicien.
mapolitician ngwa yonga fanya siasa komoringo calm tranquil bali na mtoka hunu mtododeya noto mwandu manani nodeya wandu mwamba kana hariyo izo kufuru nafiki neze kufuru singalanza ndonza kufura nganzo rujarisa ijerezensi bahia zalingu baki yabo hata mpaka mahajana ya joro hayabo mpaka enti ilange ngehoju utimize projet za emergence